Бұлар ұрғач торпақ ұқсайды, ала? Екөтен ұрғач ұқсайды, а? Қанша айлық бұлар? 6 айлық. 6 айлық торпақтар екен. Мұнаке, ұрғач екен. Пұлы қанша ақшасы? 40-тан деп отам. 40-тан, ә? 40 мың сомнан дейді, достар, ұрғач торпақтар. 6-7 айлық екен. Сенші досым, бұлдағы ұрғач ұқсайды, а? Ақшасы қанша? 40 мың кама. Бұл деле 40 мың сом дейді. Бойлары бірдей, ақшасы деле бірдей, мына торпақтар мен. Шunu сұрап көрелі. Жақсын таңдап тұр екен ма? Бұл жерде базар қыз отады. Еркектен ұрғач екен бұлар. Онаны қошпай атады, мынаны қошпай атады. Тақсыр. Бұлар бұл жерде 4 торпақ тұрады. 3-і ұрғач екен. Бірінші тұрған еркек екен. Қанша деп атасы, ава? Тақсыр? 34 мың. Bağlı ota hazır. 4 tane mi? Hocam ona YouTube'da calan ben ünüm çiz falan. Başı öldürüyor, apay götürüyor. Taqsir siz значит har bazar chiqib kelsiz da. Ular kishi tartmoqmi ertaga o? To'g'ala turgan bo'lay. Bu bozorda topib. Basını aytib qo'ysangizlar, qancha baho bo'layotadi? 65 bo'layotadi. Ekovi? Bir erkak bir urg'achi. Azmaz. No, erkak urg'achi o'shol bahoga baho bo'layotadi. Reklama o'qib ketdik aka. YouTube'da çıkış yazayız burada. Naka dostlar. 60 dedi ekonu. Ekonu 60'ga baho bo'layotadi. 65 ga baho bo'layotadi bir erkak bir urg'achini. 70 deb atadi. Esi 70 deb atadi. 5000 so'm talash bo'layotadi bu yerda. Bular biraz cho'ngroq turpoqlar ekan. Assalomu alaykum Taqsir. Erkek ekan, ha? Naka. Bunun puli qancha? 60 bin diye otağız. 60 ming so'm. Ova. Qancha yashar bu? 1 yaşa. 1 yashar erkek turpoq deydi. 60 ming so'm deydi. Narqicha? Bul deli 60. Bul deli erkek, ha? Ekoten erkek ekan, ekoten 60 ming so'mdan deydi. Biroq nol biraz semizroq ekan, ha? Naka dostlar. Siz qancha qaldingiz tugan? Satavi. Bas qancha? Bağı eləksizmi? Satıladi deydi, bağı elə ekan. 80'den 60 gerek. 190. Yaşı qancha ava bunun? 1 yaşdan naraq berak, ha? Puluchu? Pul 55. 55 ming so'm deydi. Torpoq 1 yaşdan naraq berag'dagi erkek torpoq. 55 ming so'm deydi. Siznikicha ava? 38 kemi var. Erkek urg'achi va? Urg'ach ekan. 38 ming kemi var deydi shuni. Жалпысынан достор, torpoqlarning балалары ушундай, чоң кичинесин аралаштырып тарттык. Сатылды акыры? Канчага сатылды? 58-ге. 68 деген. 68-ге. Бай 65 деп атат эле. Акыры 68-ге көтөрүптүр. Ушул эко сатылды, а? Мына ушул эко сатылыптыр. 55 ana. Mundaylar. Карасы эркекпи? 60 değil. Карасы эркек, аласы ургачы. 68 миң сомго сатылыптыр. 58 oldu aka. 58? 58 миң болуптур достор, бизге Nito информация бериптир. Bir 58 deydi, bir 68 deydi. 2 yaşar torpoq. Buqa. 2 yaşar erkek buqa. Pulu qancha bunun? 75 lira. 75 ming so'm deydi. Naka. Alıp baqqani bolsa da ya. Qancha suradi ava? 60 suraptır. Bular da sizdenmi? Taqsir bular sizdenmi? Qancha yaşar bu torpoq? 2 yaşar ögüz ekan. Puluchu? 80 ming bo'ldi. 80 ming so'm deydi. 2 yaşar ekan. 80 ming so'm deydi. Bunday uzun neme ekan, ha?
Сунду торпок экен. Узун экен, а, мындай. Узун бука экен, достор. Бакса бул дагы чоңойгудай. Ассаламу алейкум, таксыр. Бука сизденби? Ооба. Канча жашар бул? 2 жашар. 2 жашар бука экен. Баасычы? 75 миң сом. Мына 2 жашар экен, 75 миң сом дейт. Мынаке. Бул дагы сизденби? Мунун эси жок экен, достор. Мынаке. Чоң бука базарда жалпысынан 2, 4, 6 бука бар экен. Эми келип атышат. Мына портерде да букалар келди. Биз ага чейин кой базар тартып турат окшойбуз. Кой базарды тартып туралы. Букалар дагы көбөйсө келип тартып коербуз. Азыр биз кой базар тартып, андан ары ат базарга жылабыз.